emthandazweni ulalele ukuyenyeza kwakhe, buza intando yakhe ezintweni zonke. Isikhathi singakadluli, uhlale noJesu benokuthula, ubike kuye konke ukuswela, ngomcebo wakhe uyakwenezela. Ibala noJesu uma umbuka, imihambo yakho iyoguquka, ukuba ilungibe njengeyakhe, nabantu babona uhambiso kwakhe. Hamba-ke noJesu yena kuhole, nalokho kuhola ungakusoli, mulandele duze ezinyathelweni, umdumise njalo enhluphekweni, ube nokuthula emphefumulweni, yonke imicabango ezenhlizweni ibuswe umoya kaNkulunkulu, uzolungiselwa inkonzo phezulu. Efesu 5 verse 2. Libala noJesu uma umbuka, imihambo yakho iyoguquka, ukuba ilungibe njengeyakhe, nabantu babona uhambiso kwakhe. Efesu 5 verse 2. Nihambe othandweni njengalokho uKristu wanithanda wazinikela ngenxa yethu, abe ngumnikelo nomhlatshelo, abe yiphunga elimnandi kuNkulunkulu. Uvesi 1 wakhona uthi, ngakho-ke yibani ngabalingisa uNkulunkulu njengabantwana abathandekayo, ukuthi silingise uNkulunkulu ekwenzeni kwethu konke njengabantwana abathandekayo, ngoba uNkulunkulu wasenza ngomfanekiso wakhe, ngomfiselo wakhe, ukuthi simthande simkhonze. Ngawulithi lapha nihambe othandweni njengalokho uKristu wanithanda wazinikela ngenxa yethu, abe ngumnikelo womhlatshelo, abe yiphunga elimnandi kuNkulunkulu. Wasihamba othandweni, sihambe njengalokho uKristu
wanithanda njalo uKristu wasithanda wazinikela ngenxa yethu. Kuningi uKristu asenzela kona lokuzidela ehle esuka ezulwini, adele ubukhosi bakhe, ashiye eze emhlabeni ukuthi azoba umfokazana, abe umuntukazana. Kwakuwuthando lolo asithanda ngalo uKristu, ukuthi wasinikela ukuze thina sisindiswe, ngoba besihamba siya ekufeni, sihambe ebumnyameni, siya ekubhujisweni. Kepha ngenxa yokuthi wazinikela ukuthi abe umnikelo nomhlatshelo, abe yiphunga elimnandi kuNkulunkulu ngegazi lakhe. Ngokusinikela kwakhe waba yiphunga elimnandi kuNkulunkulu, ukuze uNkulunkulu asithethelele izono zethu, ukuze sisindiswe, sihambe ekukhanyeni, sibe ngabantwana bokukhanya. Lapha u-6 uthi maningakhohliswa muntu ngamazwi ayize ngokuba ngenxa yalezo zinto ulaka lukaNkulunkulu lwehlela phezu kwabantwana bokungalaleli. Singakhohliswa umuntu ngamazwi ayize, njengoba kulesi khathi manje kuvame abantu bayakhohlisa, khohlisa nangezwi likaNkulunkulu, bakhombe lokhu bona babhekele beyale. Manje lithi singakhohliswa muntu ngamazwi ayizo, ngokuba ngenxa yalezo zinto ulaka lukaNkulunkulu lwehlela phezu kwabantwana bokungalaleli. Ngoba uNkulunkulu usixwayisile, usibonisile, usazisile. So mase kufika abantu bakhuluma ezinye izinto, bese sesihamba nayo izinto ezikhulunywa ngabantu, sishiye uNkulunkulu, kanti yena usetshelile izinto lezi ukuthi ulaka lwakhe lizokwehlela phezu kwabantwana bokungalaleli. Ngoba lokhu kuyosho ukuthi asimlaleli uNkulunkulu. Amen. Amen. Nihambe uthandweni njengalokho uKristu wanithanda, wazinikela ngenxa yethu, abe ngumnikelo nomhlatshelo, abe yiphunga elimnandi kuNkulunkulu. Amen. Amen. Number 4. Hamba ke noJesu, Yena kuhole nalokho kuhola ungakusoli, mulandele duze zinyathelweni, umdumise njalo enhluphekweni, ube nokuthula emphefumulweni, yonke imicabango ezenhlizweni ibuswe umoya kaNkulunkulu, uzolungiselwi konzo phezulu.